Bakalia Pacho Aklamalong First T20 Interlangpher Cricket Tournament ke pamanpon. Pininipai player ni Bakalia Pacho Aklamalong First T20 Interlangpher Cricket Tournament pinikicheng siar ni ke pamanpon. Labangso kicheng si Interlangpher Cricket Tournament ke pamanpon along chipatir pipon laki. Bakalia Sports Association lapen langpher BJYM atumahin pensi. Kicheng si Interlangpher Cricket Tournament bipon. Kicheng si Interlangpher Cricket Tournament ki bipon along aluhisar po aman peng penang kichitong dun. Laki KEC Mate Local MEC Madhuram Lekche, Bakalia Municipal Board Chairman, Hemsing Teron BLCC Chairman Bipul Bora, Pencheng Loki Tikidingatum Chitong dun. Kicheng si Interlangpher Cricket Tournament piniki patu pon laki United Cricket Club lapen BJYM Timatum ahin pensi patu pon. Bonta United Cricket Club atum ki patu ki tek serajok BJYM atim atum aphan United Cricket Club atum parempon detlo. First Interlangpher Cricket Tournament ki chengsi nong itangka suri thongkep hinia nong itangka suri krepho kithoma nong itangka suri trok lapen trophy sitami piponji lapen joint Vietnam laki tangka 1100 longponji. Labangsu Interlangpher Cricket Tournament ke paman laki kumat abang photum si ke patu ke tek mala tumapan ingwai ponsi kapre kadim ke patu ponji pusi Madhuram Lekche hin pen pachini pon. Volongko maji pen sami amlin pangchupi report kido live. Dahil itong volongko maji pati itong langfer lo langfer ho constituency along kechengsi ini MSC cricket tournament cup ini di pancing ponik lo ladak Bukle Sports Association lapen ke langfer mondol BJYM alang itong pensi kacipati pipon lo ini kechengsi dapat su pancing ponik lo T20 hasilalo pinanari dinglo personally itong cricket ke patu bang attack long liar dingolo agi patu ke thegao sumara tu mate player satu mang ani arong CPO lo ningkan cap ningkan krehini ni dolo cricket patu bang tu mata ke theg long ila sola marjulong pensini tu chingwa chingsai lo pini pene tu patu bipon ni udang lo pulodang te peneng abang ili tu peneng pen ke patu nat penan ka chihung dolo abulong ko maji ili tu lang pera hawa lo non itu khel moharam itu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sang langli seperti di konten khel moharam bibi alasam long sami itu dak lang fair pen kecipati itu tumi dik ini lo dan football final lo long le dina lo laban athleti ko long sami asaran thang lo pinan kili dilo dan cepati itu tali tumolong pen ongnai lo dak lang fair pen di Oke, hala Assam Sanskriti Mahasangram Pustami nadaili tunggen kacipati itu nak aino aino. Hilalo ili tu matro alang li tumpan hadi ning room dunang po lapen cerap situ dunang po lalu belum hadi ason tinalong ta kethek aning hang tumdo. Masih hala suan ning hang tum hadi tum pace tolong temo. So teng jipini dan itu Bukle Sports Association ini biasanya cricket patu di pon lo lapen keladak only ni tumdak langfer chot di langfer pancho mane non mane ko pilo lang ni tumhan dak pani ni tumin bai pon ko dak patu thek sera tumhan bangke ke hai tumhan non ba patu dak thek chot chot tumhan ning bai pon pani to si atim bunai po langfer pharma la so tim hana bangke ni tum kapre patu long sa melang tum ji to ji ni tum non bangke wa ma bason lo ke cheng ni samile tum price do first prize abang ke 30,000 dan second runners up abang ke 15,000 third place abang ke 6,000 with trophy hai dopo so hai mane ani ke paru nya fan la hai so la hai ta me tum sik kon choro la na tum na to kecheng si labang su pini pen kecheng labang su khela puthak nang lihin ben than pachini pon itha ko kwana waris pathuma ko pia khela ma lapen kadobe criteria mukha aprang si kecheng si le tum da lang kala mesi mate ka dino Thomas Kansela long yen aki hai Madhuram sar khon ta bengeli tum Bharatiya Janata Yuva Morcha Party BJYM lang sabda komiti pata me soi kanu pati gantung lo athi alang li kematha keme mate ili tum diso yang fan anso se ke khelai hin aprang ponji panala matha pame pen sili tum hala bang so pini kecheng si Interlangpher Cricket Tournament abang li tum han nami pon pilo hala bang so khela long le tum 20 overs
every match on thekpon nong ji ada kali tum power play to ji mane koson se ile tum la international T20 khela lason thos ile tum dak langfel homosti matela dak BSA Bokale Sport Association no pacho klang tamil to lason thora khela bang thekpon ko ini tame HNC akhela tum thekpon nong lo lage ile tum dak BJ Bank committee lapen dak United Cricket Club hin ban chapati panlo lasora saksi tena jawangi tamen ile tum la bangso khela pacho klang long defenders Cricket Club lapen veteran FC mate langfel langkang laso khela long anu sir tum khela kami thekpon nong ji pasti lalo ile tum tame BJ Bank committee ai ben tame alang fan suri ka churkang tum lalo ati ile tum han pinning samjin dala bangso khela long nang pachun pon thekpon se pasti ni samni to tim greta duro ka do bepen ile tum dona matke 6 pon lang ate nanjona mamong la chen ile tum ke pangdak bang da so dor chatlo ati ile tum EM sartame non daily de mama jone apor bang sorchet ama senir tum to hala bang so kifriani bang batik si pini ani tame ile tum khela bang function ko ala mang la lo lasi non matke 26 ta atima nanjon lo sitame ile tum ningi thepon dak 40 plus atin bang doji to lang khela bang so ke cheng si T20 inter lang khel cricket tamen lo bang joining fees apen ke joining criteria mo kha bipilo do right joining fees bang ke ile tum aprang si ke chungwa bang ke je pare pona ting bang ke join ban enol polo si bosi tame ile to la bang so khela pangsam ri pan pala mission bachun ji portang te join si bang ke ranji bang ke beso pachun mata la bang so hala so join fi bang ke 1150 na ko thela hano ati ile tum join fi sen ile portang te ati ma se ka khala interest ave jima bosin ile mata si hala bang so a join fi anaunt me andar lo ati join fi si ile tum elo portang te hala ka khala bang tame avilu chipi ko jene tum tame sikai sive ka chirung tame hala bang so khelang competition dorong lo pu hala bang so avilu bang pachin realize pan sin tum la so nyoti ban pon dar lo criteria bang bipilo ne criteria kada bang ke ati ke chengsi inter lang fe pachulo pot ile tum mahin ban tame che parai pon lo dake only langfel angkang along langfel homosti mate langfel presidency amunit mate abang khubang fitu se khalong chaji la senili tu hala bangso apun hokan aadhar card mate voter ID hang pon to mane ke aadhar card ipo tangte voter ID hang pon lo ache hala so khal ala so ke pachu along tang sampon je ke pachu ji phan ke la bangso ka che pon ko nang litum BJYM me la bangso cricket par thu tang de te kopiniang ko la person ke pathu ki bi ponji phan ka chisi ka dolang ma choro la bangso question card report ahok lo ile tum BJY ni himeta be EM phan chingwai bom lo la bangso inter T20 inter lang cricket tournament jodal lo tangte ile tum tame ka ke tame da khela nongke din bang pachumon thekonong lo ke ka tona topik lo komane army kiba mangdo komane ke police ke mangdo la sin ile tum ta chingwai lo je la so khela jodkok lo tangte anisi farman ile tum la enter lang khela long running competition to the run up high jump competition apa doji la person ka do koi phan tabe no ile tum lang khela long an so se pachu hena pachung ponji apan itu mata ponsi ka bangso prap jinpen hala bangso khela tame tu pato